Alright, hindi nga ro din irugi nga ibasa dati pakasaritaan ti pariko ti biyag ni Popoy iti Vintar Ilocos Norte. Inday to ikan ti balakad kalpasan nga may drama dati surat na. Aya, sagudahin nga ro ti surat ni Popoy. Dear Cousin. Sagbay ti amin kat kablawang kay tinaimbag nga orasyo dita na MRC Studio kasta kablawak pa dagiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nagbibuya iti live streaming yo diti Facebook ken kablawak pa dagiti naayat unay nga sponsor show ngambok nga kanayon o nagnanayon to ti panang suportada iti studio yo tamno ti kastagat agnanayon tumet nga dati pagbibuyaan mi kadigiti nga naduma-duma nga pakasaritaan. Naawis met tirik na kasinyo nga mangibinglay ti pakasaritaak. Tadi nabuyak dati drama idi Kalman dati Carlito kani Jenny Lynn. Kasla medyo makarelate man. Ada parikod na nga agasawa. Kasta nga min met ti agdama nga sagsagabain mi nga agasawa nga parikot nga amok nga babaen kadigiti balakad yo ket malawlawagan ti panunot mi tapno no maurnos mi metlaeng ti langen-langen mi nga agasawa. Nasapa kami nga nagasawa ken ni Nemalin nga katakta ko nay ko iti biyag. Nasapa ko na gaputa 17 mi pelaeng idita kapilitan nga nagden na kamin gaputa nasikugak ni Nemalin. Wen kasin yung nasapa kami nga nagarem. Maglakad din taman nakaawat nagiti naganak kanya kastamatan nagiti naganak ni Nemalin. Ket adadalat tamat nga nakasuporta kada kami. Tanoda kami laeng kini Nemalin ang mga non di mi ko makinabailan nga rinugyan ti nagpamilya. Gaputa awam mo tinatalgid na trabaho mi idi agbasbasa kang pela idi. Kabilitan nga nagsardeng kami nga agpadpada kini Nemalin. Agingga nga nayunan pa iti anak mi. Nagbalin nga upat da. Nagsasaruno nga upat atawan nga naganak ni Nemalin. Gaputa saan mi nga naipapas ti kinabaroken kinabalasang mi nga agpadpada ada digiti gundaway nga kaslang kailiw ko nga sublian dagiti dati nga aramidek idi baro akpay kas kamadete makibarbarkada makibasketball ken kang urunaan nga hilig ko idi kasinyong ket deti insursuro kanyak ni Uncle Rene. Deti uncle ko nga mestro nga mahilig iti ergan. Mahilig nga mapanag-hunting, ag iskopeta, kadagiti na dumaduma nga klasit billit. Umapapalak idi nga numapanda dangamin grupo da nga hunter. Ket numapanda ag hunting, mapanda jay adayo nga lugar, mapanda jay isik-isik bintar. Sumursuro tak idi ket talaga nga kinahiligak meten aging nga nagbalinak meten nga sharpshooter nga hunter. Ngayon di nagasawa kami kini Nemalin na isardeng deta nga hilig ko. At syempre tulungak mat nga agawir ti asawak. Kapilitan nga nagtrabaho ak tapno mabiyag ko ti pamilya. Idi agtawen akon iti agtawen kami nga agasawa iti 23. 5 idin ti tawen ti inauna nga anak mi. Maladaga pay laeng tinaudi. Dito'y nga nagsubli ti hilig ko nga aghunting. Uncle Rene. Ay, Barok. Awan lati mabalin mo nga ilako nga ergan mo. Ergan? Apay. Kaya't mo ka di nga isubli dati ka hilig mo nga umay sumurot kada kami aghunting. Uwin ko mga ardangkel.
Kanayan na kumapapal ka, digiti ipupusyo. Ken sipod idi, kanayon kayo nga, gipopost ti Facebook, kumapapalak ang ken. Naglalo ka, digiti, nakadado nga, iyaw awid yun ako nga, ayam, huno tay pagaw. Ay, kita, nabayagmat nga mga ibagbagak keng kambarok. Nga umay kalata. Masyanak namin kini, Nemalin nga asawak, angkel. Kakaasimot nga agaw awir, di kadigiti anak mi. Ay, kita, adalaking ka nga mga ipakada. Kayon ka sa pulam mo't, adamot dati pangiliw-liwagam mo't ti stress mo. Damok barok nga maka-stress ti kasta nga kasasaad yung agasawa. Uwin nga rodang kan. Kaya sipod idi, nagpamilya kami kin Nemalin. Kanayon mo nga, alis tong agpupungtot. Ay, kasta nga talaga. Ala, baam da kita ektor no, adda mabalin ko nga ilako king ka. Simpa ekto pa'y dati mesa nga ergan ko. Dahil lakok to king ka, uray hulugan tulatan baraw. Agyaman na kang kel, talaga nga kahit kot sumurutan. Gusto ti ko na yo. Masapol ko na ito, tapos nung mailiwliwag ko ti stress ko. Uray kaskasanong, ma-stressak matanggal, ngumjak la kahit ngipagpakita kini Nemalin. Ay, gusto detar aramidem. No, agpadpada kayo nga ma-stress. Kahit no, agsabad na kita nga stress yo. Taaga pa kayo, ay kita rigat ti kasta. Iso nga, pagtali na edem, ti kasta nga kinatibkir mo barok. Amok, nga may stress ka ba? Ngem, no sumurot ka kada kami. Alakad baring may ikat to ta stress mo baraw. Alamang nga rodang kayo, lagyaman na, angkel. Daakon, bakit? Ay, nahaya. Bakit di tayo si Mangpet kan? Ha? Dahil kita ay man dito ubing. Tagdalusak man dito balay. Ay na, nakawarwarada dagin ang ubing. Deta ka manin, bakit? Agpupungtot ka manin. Kat api namin nga naladaw ka? Ha? Kat anyat oras si trabaho. Oh, dati-dati ang akas iti panagsangpet mo. Ay, di magasak la kada Uncle Rene. Oh, alay nga kita hindi kita ubingin. Kadalusak man dito itanaka. Ni abay. Guri ka, da ipis, daman ipisan. Diyos ko, ay, di damat lang ibus di ko nga ipisan. Ipis mo lagayam. Anyang ipis mo lagayam. Diyos ko, may stressak lang aruden kadi kita ubing, may stressak lang aruden kadi kita trabaho ti uneg ti balay. Pati pa di kita ipis, paka-stressak pa eh. Kanayon ak magagdalos paggapgapon, di kita nga ipis aya. Babaam ta gumatakto iti pagpasuyot, dede baygon. Tap na mo mapaksyat na kita nga ipis. Ay na, Diyos ko, ay. Umay ka man dito eh. Agtala ka man. Guyudik man ti siket mo. Ala, pupoy. Dalusak man pala di kito Kitni, nakadado nga ipis dito unig ti balay tayo. Ay na, agpupungtot ka manin. May stress ka manin, bakit? Kat talaga nga may stress agasem tagmalmalam nga kasto iti ubrak. Agdalos no manen, agiwara di kiti ubing. Agdalusak to manen, ay na, di lamay ibus di kiti trabaho. Ay, na Diyos ko, aya. Idinto nga di kiti kasadarak. Ha? Di kiti padak nga, di kiti kasadarak nga babae. At dadadjay nga agpalpalangga pa nga, agpapasyar, agbalbalog. Ustunan. Unay kamutin, bakit? Ay, daag dito nga agaw awir. Mangdaldalos ka na ito nga balay nga. Makati man. At agkan ka man. Saan ka nga may stress unay? Di ka nahin ko ibagbagayin ka. Nagayatan tada ito eh. Anya nga ron kat ni nasapat amat nga nakalipat. Nasapat ang nailawan. Angim adad tuyen. Awan ti maramidan tano, di kat aklonen tati kinapudno. Saan nga kasto'y tinarapahap ko nga bihag. Awan mati amok nga nagkurkurangan ta ka nagiti anak ta. Maitad tamad nagiti kasapulan ta. Natulong mat nagiti dadakkel ta. Ken awan mati pagkunam kanyak. Tagtrabaho akmat. Angin, mabanbanog aglauna, hindi to'y balay. Uray mo't siyak, bakit? Angin
aginanos ta, ananusan ta. Takas ta nga rod, kasti ka na yung ibagbaga di kiti datakil ta. Kasto nga talaga, ti karigat, ti biyag, ti pamilyado. Uray mo't siya, ada di kiti gundawa nga, kahit kumit nga subyan, ti biyag, ti may nga baro. Angim saan na mabalin, gaputa, pamilyado ta nga duwan, amok na pamilyado akon. Iso nga, ijak na gijayen. Iso nga, may katiman. Oh, amok no anya taramidik tapno may kati-stress mo. Tinta nito unik ti sileta. Diyak pa'y nagdigos. Kita ling-iling etak pa'y. Agling-ling etak gaputa. Agmalmali mga agdaldalos ka. Dagiti warad kiti ubing. Umay kalatan. Ay na, urisan ka nagdigos. Basta, maikat na ta stress mo. Bakit? Madi di ka masair ta rikdam nga agatling etak. Okay lang kanya. Ang imsaan nga okay kanya. Inagbit agdigos nga rod. Orayan na kiti silid ta. Madamdama ka to agtalos nga rod din ha. Sige. Tanga rod din. O niya. May stress ka kadipay? Saan unahin? Anda ka ngaminin. Kung nagmatking ka, saan ka nga paatiw iti stress? Tulad bakal na kita anak ta. Nanamnama ito laingin. Gagangay la ita, taubing dapay, narigat dapay laing awirin. Kat no kasi nga may stress ka, adakla dito eh. Amok no anyat agas ti stress mo bakit? Kastoy. Amom launay ti kasapulak no kastoy nga may stress. Talaga. Sibod idi. O idi may sapala ti anak ta. Amok nga dahito yan ti kasapulam. Talaga. Kasapulak nga talaga ti arakop kinagik mo. Popoy. Isang arot nga arakopin kan. Kitagkang kan. Nemalin. Saan lang nga nagiti bibig mo ti agkak. Amok nga ma-stress ti buo nga bagim. Kato kasapulan nga agkak ti buo nga bagim. Aramitek bakit? Popoy. Di ka di dahi ti mga gustong launay. Di bumatok di ti nagbaitan na kiti lupom. Bayam nga sipsipik amin nga stress ti bagim. Popoy. Popoy. May stress ka kadipay? Saanin? May stress no di mo ituloy. Ha? Ay, sige, ituloy ko. May stress no di nak mapaglipas. Ay, paglipasin ka. Popoy. 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 Wen kasinyong kasta ti agas ti asawak tunggal ma-stress.
nakapapaot ko nga batuken dati kali kadi ay yapo akit siya ure no kasanad banbanog ko iti trabaho ure no may stress akmet ngemjak paati witi stress katunggal agpapas kami ti ragsak iti asawak ure siya ket may katmat ti banbanog ko ken stress ko aglalo no ti agmay sandag iti bagimi laglagi pem ha? Laglagi pem saan pa nga mabalin nga agsikugak manin ay na baka ada nga may stressak no manayunan pa iti anak ta uwen bakit sa ako nga is iyon ipauneg sigurado nga awan ti sumriking ka tapno di taman mailawan baka kat no manayunan nga agpaisuman ti anak tan di mo ka di kahit agpalaygit nga minen saan pa'y kunadamet ubingak kanupay isumit ti advice ti obigay ni kanyag sige ano samlaingin nga iruwar ag-withdrawal talatan sige okay laking ka okay lang uri ta bumawi tanto ito no safe kalpasan no sakbay ti panagmens ko sige awan ti problema sige ag-withdrawal ta ipatpatig ka unay-unay na malin ipatpatig kamit unay-unay popoy popoy ne malin popoy popoy ne malin may stress ka kadi, pay? Saanin. Sige, pay. Tap na mamin, pinsan nga may kati-stress ko. Popoy, pigpas-pasam. Sige, una ito Nemalin. Nemalin. Popoy! When kasin yung daytamot ti stress reliever mi nga agasawa. Gapo iti rigat ti kasasaad mi, ti nasapa pa nagpamilya mi. Ada dagiti gundaway nga ag-breakdown ti asawak. Dati agabigbiglan tulatan nga agan anug-ug mangmangig ko, agan anug-ug agsangsangit. Nga ibagbaga na ti stress na. Tagayam ko panangawis na lakanyak. Narwamak mo ito kasi yung ang ada digiti gundaway nga kaslang at atiwin na konti stress ko iti trabaho at atiwin na konti stress ko iti kasasaad mi nga agasawa kenti iti anak mi nang runa idita adda apalak dagiti dati nga kaduwak nga mapanag aghanhanting isong karod nga di magasak kada Uncle Rene kahit ko nga sumurot man kadakwadan angem sa balimet ti reaksyon ti asawak idi ipakadak anya anya tikit mo asawen no day off ko nagsumurot kadakwada da Uncle Rene mo ti kakaduwak ni kasinsin ko nga dyan, Paul. Awin na, kasano nga ro, di pi kakaasi at no agmalmalem kayo nga adda di paghantingan nyo. Kasaritak to nanang, tao may nakatulungan nga mga wir kadikit anak ta. Alan, bakit? Kasapulak lang amin. Umapapalak kadakwada. Inurisag paminsan laeng, tapos makapag-relaxak mo. Katsak nga rod. Sa anak mo kagsapol ti pag-relaxak. Akit sumapol ka mo't nga minabakit. Ure ta adamat di kita datakil ta nga pangimpat siyan ta ka di kita ubing. Ay nga saanin.
basit pa'y tinaudi ta. Ken, anyalat panunutin dan no addaag dita nga agbalbalog, idinto nga babasit pa'y di kita anak ko. Bebe, amon di kita relax. Naruwamak pekit din, nga saan nga marelax ti bagik, saan nga marelax ti panunot ko. Dahita ka manin, pa-stress ka man nga minin. No kahit mo't mapansumurot ka da Uncle Rene, ingkalat ta. Basta sigurado nga dakadwak nga mga iwir ka iti ubing. Uwen bakit? Agyaman ak bakit? Tapi nalubusan na. Ay, bagmot abaraw. Tapi nalubusan na kanine malin. Uwen nga rodang kail. Talagang ma-stressak kami una yun. Lalo nga mas stressak no magitkitak dagita posyo kat umapapalak. Kat ita, ada ako dito yan. Nakamano kayo ng kail? Ay, dapat pitubukilan ang ayam. Apo, kasi ka nga raw. Ada siyam nga naala ko ng kail. Ay, sampe nga raw nga. Nagkupas at tilaing mo nga tumira. Barok, siga pupoy. At damot pelaing nga Uncle. O di jay. Unala. Ay talaga ka naglaing ka. Uwi ng Uncle. Ay samot nga nagkupas tilaing ko nga tumira iti bilit inaklapidutin Uncle. Iti na natiruwak nga pagaw. Sige barok. Aga naragsakak buta. Tama iliw-liwag mo matibanok kini-stress mo. Marelax ka mo at sagpabinsan. Babain ka dito, sisurot mo kada kamay. Siya kiditi agyaman, Uncle. Naragsakak mat, Uncle. Pinalubusan takmat nga sumurot man kada kayo. Ureno na bayag nga jak simursurotin. Kita, anya karot ka. Agkakabagyan tayo maut. Sabi ko Uncle, kanayin doktor nga isurot. Wen, basta no adda gundaway, ayaban da ka nga ayaban. Uray kat adda ka matan iti group chat me nga hunters. Group chat tayo ka naman Uncle. Ay wen, nga ayam. Group chat tayo. Padaanam latan ti update no adda ti may announce nga aldaw nga panaghunting tayo manayon. Wen nga Uncle. Agyaman ako na kada kayo Uncle. Bakit? Adakon. Agsangsangit ka? Bakit? Kasanumot kami. Ay ngaya. Nagapa na kita duwang anak ta. Tapos nakakaasyak lang arudin nga mga awir ti ading da. Dati kita duwang ading da nga pagsabsabayan nga awirin. Di kiting inauna. Irapin na pala ti agapa. Ay, baam ta kasaritak to ida. Talaga kasaritam to ida. Adaka ko mga minitahis, naanawam ko maadago si ida. Sa anak ko mga anak kastoy. Anya, sa dino ti ayan mo. Adak ay dyan nga agpalpaltog ti bilit. Idinto nga siya. Kakaasik ng mga anawan, di ka tiyupat nga anak ta. Nagpakadakmat king ka, bakit? Mapanak lang ag-relax ko na. Imbag ka pa'y tama ka, relax ka. Imbag ka pa'y, tama aramid mo dagita. Idinto nga siya, adakla dito yung balay. Adak dito nga marigrigatan. Pasensyakan, bakit? Kunakmat kin ka nga, sumapol ka matiti pag-relax. Sa anak nga ron nga, mabalin nga ag-relax. Gapota upat dagiti anak ta. Sa anak nga mabalin nga agbiyak nga kasla balasang. Saan nga kasla idin? Saan nga mabalinin? Gusto na nga rin bakit? Ado tinaalak nga ayam ni. Amok nga agsidsita ka mo't tikas to Babayam tayo idutdutan ta. Ilutok. Ramanam to deti na natirok nga pagaw. Nakadado saan ka di? Imbag pwede kita pagaw, natinirom.
Ito nga siya katak dito eh. Isto na na. Deta ka manan, ag-self-pity ka manan, ag-drama ka manan. Kasano nga jak ag-drama, ha, Popoy? Mag-aasap dito yung agdardalos, agluto. Mga istimar di balay. Sa ko awirin di kita anak na. Sa kita aga-apa da. Si kaawang ka dito eh. Di mo amo. Isto na na. Ala, pasensyakan. Ala, ito naman minsan, pilitik to ni Nana nga umay dito eh. Diyak amin nga napilit nga umay nakakadwa. Dagayam, naskin nga papanan na. Kaya, nagtuloy ka lang tanganapan. Binaybayan na kalata dito yun. Alalas to na nga rin. Umay ka man dito eh. Tala ka man. Gusto na na. May agasan da kahit mo. Agasan da stress mo. Tala ka man. Alam mo ka to yun ah. Umay ka dito yung mga dito. Umay ka dito eh. Agdigosak pa yung arod. Ha? Ay sige, agiddan tang agdigosin. Lasakdak pa nakadigos. O, ngay. Agatling itak mo na eh. Hintang arodin bakit? Agdigostan. Sige, inaklala hindi to alyata. Ay niya tigad mo kasaw ay Popoy. Agduaduak nung makaumayak itong Domingo Angkel. Kahit kung talaga ti umay, agdram-drama mo ti asawa, tunggal sumurot kada kayo. Anya? Hindi mo't pinalubusan na kakasuburot ng umay huntingan niya. Uwan Angkel lang di si Mang Petakat, nagdrama mat. Ay, kasta lang nga talaga. Aywam nga mina. Aywak mo't no kadagos Angkel. Kurang la siguro ti apros Saan mo tangkil? Apros akong agbaliw mo tadagos ti mood na. Mat lagayam. Unang mangkil, marigatan ka nung agawir ka di kita anak me. Kasano ka raw? Di ka umay. Sayang ba? Makamo dinan. Sige angkel, umay to nga ron. Aglalo kat adayo ti papanan tayo. Wine, adayo ti papanan tayo. Sigurado nga ado ti batiro tayo nga bilit sa jay. Sige angkel, umayag to nga angkel. Adaakon bakit? Nakadudgiti na alak. Nagdadakkel pa eh. Bakit? Agsangsangit ka kadimanin? Bakit? Anyamanin na yati parikot. Megatiman? Bakit? Megatiman? Ipatanak man. Ipatanak. Anya? Anya ka diti problema. Nagapa ka di manen. Nagiti anak ta? Saan? Anya, apay dita. Sinelas kagim mo. Ipis. Latsi nga ipis. Nakadaado nga ipis. Nagrigat tiyak dalos di ba? Di damit lang may ibus na kita nga ipis. Ang yamat din. Naibus ka din tay baygon nga ginatang ko idi. Uray baygon na midha. Ang umadudalat tama. Day talagayam ti pakistresam. Anya nga day talagayam. No kung mga minadakat at tulungan nagdaagdalos. Mabalin ko mga mapaksat na kita nga ipis. Ang masa din no ti ayan mo. Adda ka ijay kabakiran. Nagragragsak ka, agtirtiro di bilit. Dinto nga siya, agtirtiro agbat ti ipis. Bisit nga ipis na kita. Kumaman numakan na kita. Ay, dagiti na, natiruak ang bilit. Mabalin nga kanan. Imbes ko mga napakalagtirtiro at bilit. Tinulungan nag ditoy. Sika kumamat na adagdalos. Kakaiso na lang nga.
Nga ada, oras mo kada kami. Day off mo. Nga sa din nagpapapanam. Ha? Ay, ti amok no maawatam. Ti isusurot ko kada Uncle Rene. Uncle Rene, Uncle Rene, Uncle Rene. Kasinsin mo pa ni John Paul nga kadwami. Kasinsin ko. Ang baro pa ila ni John Paul. Ha? Baro? Aper ni Uncle Rene kat adamat asawa na. Kituin ani Uncle Rene ta. At least isuna. At least isuna saan nga maistar ti bagat na. May salain ti anak da. Tsaka road upat da. Pupoy upat da gaw awirik. Kumaman no ada katulong kadwak kuma. Ay. Pasensya kan bakit? Pasensya. Ang pinalubusan nakmat, iti nagpakadaak, pinalubusan ka. Gaputaahon tumetlaeng di maaramitak na ibagak nga saan mapangkan tumetlat ta. Saan ko ma? Sa anak ko mga sumurot na ibagam nga saan. Tapos, pabasulan nak to. Konsensya enak nga saan ka nga pinalubusan. Ha? Kasi ka di. Ay, saan? Makatiman. Agdala ka man. Agsapol kan tumati pakarelaksam ko nakmat king ka. Saan ko nga ka kasapulan da ita? Taawanin. Awan namnama ko na marelax. Kasi lata ka na hindi biyag ko. Diyos ko ay. Saan niya kasi tinarabaab ka biyag? Ibag ka ba? Itakas lang ka lang bibiyag nga baro nung gal no sumurot ka kadagita kaduam nga gananting. Ay, saan mat? Anya nga saan? Siguro agad kay ket mo sumuro kadakwada tapno no marit naman ti biag ti may sa abaro nakaslaawan ti pamilyam. Bakit? Saan nga kasta? Saan ka kading agpanunot ti kasta? Oh my katima. Oh my katima. Ay wadag na. Bakit? Pagsaritaan ta ko mga nasayad dahi nga banag. Saan ta ko may palubos nga dumakil dahi nga parikot. Amangan no, madadael ti langin-langin tang agasawa. Talaga nga madadael no kastilaeng. Kasyak, anusak ti agaw awir, agdaldalos ti balay. Gabuta amok nga adaan akong di asawa adda pamilya kon. E dinto nga tay maysa dita. Kasla agbibiyag nga baro. Ha? May kasaan ka kung magsasao ti kasta. Kasapulan mo't ti tao. Di ay makaawaliwak sa'y mo't. Siyempre, saan mo't nga mabalin nga puro trabaho latan. Trabaho. Masapul tayo mo't ti aganwain. Aganwain? Ha? Si ka mismo't nang ibaga kanyak idi nga anusan tati kas yung abiyag ta nagayatan tamot da itoy. Kasla mula isubsubli ti kinabarong popoy. Saan nga kasta? Bakit? Awan ti gandat ko nga kasta. Kaya't ko lang mat, di makapag-relax saktap na no. Ada pamigsak nga agtrabaho, agserbi ka na kayo nga pamilya. Ti ibagam kid di agad umapapal ka kadag iti barba agbibiyag nga baro. Apalam idakit anya kahit moment nga may tulad ka na kwada. Ha? Unahin, di nagmaawatan. May katiman. Batan na. May ka dito. Saan na mabalin nga. Saan nga masulbar dito nga parikot na. Nasken nga agasan ta deta stress mo. Alam maawatan ka no. Kanahin nga agpupungtot ka. Kanahin nga agsangit ka. Narigat mo't nga talaga tikas to yung abiyan. Nasapat ang harot nga nag-asawa. Oo. Iso nga agasan ta deta nga stress mo. Bakit? Popoy. Alan, may kam. Di mo ka di kahit dito eh. Minta nga ro din. Oh, minta nga ro din. Galis tumang gaya man niya. Kasi yung kasta ti eksena mi nga agasawa tong galag drama ni Nemalin nga may baga na trigat na ket ibagana nga
panunutin na nga. Siya, sumurtak ka da Uncle Rene nga, mapanaghanting tapno no, mariknak manan ti feeling, ti agbiag gabaro. Angim awan na pulos ti gandat ko akasta. Tatilain kayat ko, dati marelaksak, makapag-unwind, mailiw-liwag ko dagiti problema. Nga dahi tamo ti awis ko keng kuana, nga sagpaminsan mo't, i-relax tat bagina, angim di namot kaya. Adi na kano kayat nga panunutin ti tao nga nga irresponsable isuna nga ina. Taapay nga maaramid da pelat agre-relax idinto nga upat kano dagiti anak na. Dahi tala unang ti parikot ko tadyak makumbinsir ti asawak. Ket dahi tat kabuteng ko amangan no dinto umepekton ti agas na. Nga dati panang lailok ken kuana, panang paragsak ko ken kuana, amangan no dumteng to ti panawen nga paatiw isunat stress. Ket daytan to ti pakaperdyan, pakadadaelan ti relasyon mi. Anya ka diti nasken nga aramidek kasinyong isurot ko kadita asawa. Angim saan na mabalinta? Asin nang ti mabati ka di anak mi. Di ko nakeng kuana. Alasak ti mangkita ka di ubing bak ni nanang. Tapno awang ti pakadanagam. Ingka palang sumurot ka di kita gagayim mo. Amangan kat no ibagada dagita marites. Nga irresponsable ak nga ina. Ape nga min nga dagita pampanunutan. Ape nga min nga nasisita ken kati panunutan dagiti sa bali nga tao. No isu dati awan maarami dati biag da. Baba amida. Kasapulam met ti ma-unwind, makapag-relax bakit. Amok nga nabayag nga awisin da kamet dagiti kasadaram nga babae. Tapno kay mo agbabanding. Ang imisuda awan pa ti anak da. Isuda maawatan. Di damat pinagasawa. Nagasawa daman, ang may samat lat anak da. Dinto nga siya, nasapa ka nagasawa, upat ti anak ko, sakit inak inak agbalog, inak makibanding kadakwada. Andiyan at panunutin ti taon. Deta ka man ngaminan, bakit? Adda kumapay nga kasapulam ti kasjay ta. Adda ti stress mo. Nakarkaro ti stress mo, gapato upat giti anak ta. Metlagayam, naggabuking kan popoy. Upat na giti anak ta, iso nga awan ti gundaway ko nga mga ramid ti kakasta. Mapan agre-relax. Unay ka. Imbagking ka ta maaramid mo, taaddaak nga mga awir ka digiti anak ta. Isungorod nga kanayin nga sumursurot ka kada Uncle Rene nga mapanaghanting. Tapno ti kasta, mariknam, nga agbibiyag ka nga baro, saan ka di? Daita ka man nga minim, bakit mangurugi ka manan? Agpay sumit ka mini. Ne, agsangit ka mat manan. Kanayon mo lang nga kastuyin. Abing hindi na kami maawatan. Iso nga baybay anak latan nga agsangit tawan mati maramidag na diti agsangit lang. Isang sangit ko latan na dahil nga kasasaad ko. Kasyak, kasi nga tawin ko. Agaw awira kung di upat nga anak. Dinto nga di ka duma dita. Agseselpiti ka manan. Dinto isudaan na natagawa ka nagragsag na. Marami dito ngayon. Gusto na bakit? Ma-stress ka manan. May kataagasan ta. Inta nga ruden. Sakbay man nga maladaw ti amin, sakbay nga kumarkaro dahiti nga kasasaad mi nga agasawa. Anya ka diti rumbeng aramiden mi. Nagbalin mo ten nga sobrat kina-drama, kina-emosyonal ti asawak, tunggal ma-stress, dahita, aksang sangit, ikumkumpara na ti bagina kadagiti kasadaran na nga awan pa'y ti anak da, awan pa'y pamilya na,
Imbaga ata umepekto pala ang ti agas ti stress na tunggal la iluwag isuna kat awisek nga agpapas kami akit alis tumat. Ay kasano nga rod no agdram-drama ta awanak gayam ta paatiw atiwon ti stress isuna kat baka adad mading nga aramidin na nga mapanunot na nga aramidin na. Balakadan dakman kasin pangaasiyo kadagiti addaan iti kastoy nga parikot. Kadagiti addaan iti asawa nga may stress unay. Nga di na mailiwliwag dahita nga stress na. Malaksid iti araramidek nga agas na nga pananglailok, panang paragsak ko kenkwana, panang itayok ko kenkwana iti kangatuan na langit. Anya kadi pa iti sabali nga mabaling aramiden kasi. Mapan kami matagpaspasyar. Ang imurin agpasyar kami iti mall ko ma. Ape nga na kami suot ka. Bakit? Bakit? Apay. Kasano nga ma-enjoy ko ti ang may agmall. Ha? Itatayak pala nga Itatayak pala mabanbanog nga mangkarkarga kini baby. Ha? Ay munto nga rod sak mang bakat. Kasano nga rodin deta may isa. Marigatan pa amag na. Ay, duwadan nga magkatek. Pasti mo. Saanin? Amangan kat no makita tao nga sikat mga uba ka dito anak ta. Kat siyak, awan ti uba baka ibagada nga responsable ak nga ina. Baka ibagada nga andereng ka. Baka ibagada nga feeling ko balasa nga. Ay, ape nga min nga panunutin man daytan bakit? May tayo dito itap no ag-relax kastamat manan nga pa-stress ka manan. Kat talaga mat. Ure anyat araramidig jak pulos ma-relax. Pupoy. Alaba ba amta into no maminsan ibatim to digito bingkan yak. Tao ray siksikan to ti rumwar. Di ka di makaawat. Anyalat panunutin dan no ibatik dagiti anak ko tamapanak agragragsak dita. Mapanak agbalbalog, ha? Unay. Alang aro din. Diyak ba lang may papilit ti kayat ko. Talaga. Saan mo na ipapilit nga agrelaksak? Taawanan tinamnama nga marelaksak pa'y pupoy. Unay. Na-stressak. Dahil nga rod di paggibusan ti surat ko kasin yung tulungan dakman, iwanwan dakman, pangaasiyo. Kaya, iyon na akong tiagyaman, kadagiti makaited ti balakad, kaya kang runaan nagyaman na king kakasin, ti anos ken laing mga, ti anos mga nang dengeg kanyak, kada ti istoryak, ken ti laing mga nang ibasa ken nang tedbiag, na ti nga pakasalitaak. Kasapay ko adamit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Ito yung may stress mat na pagayam mo, Popoy, iti Vintar, Ilocos Norte.